nongeye guha ikaze mu mwese mwamaze gukanda subscribe kuri J Sport Football cyangwa se James Sport Fans YouTube channel y'imikino, YouTube channel ivugirwaho amakuru ya sport by'umwihariko football. Mbahaye ikaze nanone, mbahaye ikaze unabasuhuza, ni James nyibisanzwe. Hanyuma ndagira ngo mbaze tumwe mu tubazo nibaza, ariko nyine wenda turi ngombwa, ariko nk'umu sportif abagomba kutwibaza. Igikombe cy'isi cyaratangiye, hari amakipe ahabwa amahirwe yo kuba yatwara iki gikombe. Wowe urahereza iyihe kipe y'igihugu amahirwe? Ni iyihe kipe ubona ishobora kwitwara neza igatwara iki gikombe cy'isi cy'uyu mwaka? Wandike muri comment utubwire, sibyo? Hanyuma ndagira ngo nanone mu makipe ahabwa amahirwe uze kugendera kuri aya ngaya, cyangwa wowe ukore ikipe yawe wowe ubona iri bugitware, sibyo? Ikipe ya mbere ihabwa amahirwe ni ikipe y'Ubufaransa, ikipe ya kabiri ni ikipe y'Ubwongereza, ikipe ya gatatu ni Portugal, ikipe ya kane ni Brazil, ikipe ya gatanu ni Argentine, ikipe ya gatandatu ni Germany, ikipe ya karindwi ni Netherlands, ikipe ya munani ni Norway, ikipe ya cyenda ni Ububiligi. Wowe urabona ugendeye kuri aya makipe nkubwiye, ni iyihe kipe ishobora kuba yatwara iki gikombe cy'isi cy'iyi sezo? Amahirwe menshi ngewe nk'ibisanzwe ndayaha Portugal, kuko Cristiano Ronaldo niwe ugikeneye kurusha abandi, kandi nta timu ye ubona ko ari ekipe ishoboye. Marco Kurera, Fernandes ni abantu nyine bashobora kuba bakora ikinyuranyo cy'andi makipe, tutitaye kuri ba Mbappe. Nubwo Mbappe ashaka guca agahigo, urabona Mbappe byaramwangiye, avuye muri Paris Saint-Germain yirukanse, arashaka kujya mu ikipe itwara Champions League, none ageze muri Real Madrid, tangiye kubura na La Liga, tangiye no gusezerwa muri Champions League hakiri kare. ahavuye nta bikombe, ahagendeye Paris Saint-Germain itwaye ibikombe bitatu, itwaye Serie A, itwaye Champions League ebyiri zikurikiranya, kandi noneho n'ikirenzeho abo yahasize, umwe mu bo yahasize amaze gutwara Ballon d'Or n'uyu mwaka, kandi nabwo ashobora kuzatwara iyindi, birashoboka, sibyo? Ko yahesheje ikipe igikombe cya Champions League, birashoboka. So tudatinze, hari imikino iri bube uyu munsi, ariko hari n'iyarangiye, sibyo? Mu mikino yarangiye hari ikipe ya Mexico yatsinze South Africa ibitego 2-0, ariko uyu munsi nanone hari indi mikino. Ndumva uno munsi hari umukino umwe wa Canada na Bosnia, umukino uri buze gutangira ku 3:00 zuzuye. Hanyuma Amerika iri buze gukina na Paraguay ku 9:00 za mu gitondo. Noneho ku munsi w'ejo, uyu munsi ni umunsi w'ejo, ikipe ya Qatar iri buze kwakira ikipe ya Switzerland. Igikombe kiri kubera muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Canada na Mexique. Nizere ko rero mukomeje kuryoherwa. Mwandike muri comment mumbwire ikipe muryamyeho, ni iyihe kipe uha amahirwe yo kuba yatwara iki gikombe cy'isi cy'uyu mwaka 2026. Tubwire muri comment.